Amwe matongo ima chama cha Wiper Patriotic Front ni maumbolaka na muthenyani wa uni thini wa umbano wa amemba ma chama ki musini wa ilovika na NDC wakamutangasa Kalonzo Musyoka kukitia kivila cha usumbi usakwanini wa ngili ili na miongo ili na muonza manene ya mathikoni manyinya wa muyumbe wa Makueni Susan Kiamba vala nake Kalonzo kuisila kwanzia ya simu wawetakana muthenyani wa uni ni uo mwambiyo wa kuosa utongoi wa nthi ino 2027 Caleb Chalo nilivota witu wa wote Makueni. Chathini cha mathiko cha nyinya wa muyumbe wa Makueni Susan Kiamba ndongo ikauta Evo Speaker wa Makueni Douglas Mbilu Muandule Semuleli munini wa gavana wa kaunti ya Makueni. Muyumbe wa kaunti Mama Rose Musyo kati wa ndongo ingi ni mwonekana kumukunia ndeve Kalonzo wa Musyoka kundu wa savali yake yosumbe ya mwaka wa ngilile na miongoli na mwonza. Speaker Douglas Mbilu akiambisyo neni ni wathana kana umbano wa uni wa delegesi ya chama cha Wiper ulova ni wakutwaiwa isangione ya mbumbanio ya Uhuru Park wina kielelo cha kumutangasa Kalonzo taukethi wa ndokile kivevelo cha chama cha Wiper Patriotic Front kusindana na musumbe Ruto. Uneni ulawa kwa tomba une munini wa gavana Muandule Semuleli ulawa kulia enenthi kumukwata Kalonzo mbau evindane zi. Aishmiwa meba huyo nesona chumaki mebanga National Delegate Congress ile kwithwa ndunu kati ilobi pala mukolori wa kuiwe aondoka na atuti ya Uhuru Park na huo ni gilita tu na maana nisi yuko bana delegate ya kunokela constituency ya Kenya ikaidhinishe Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nae munenga lingilia kana line clear ya kuthi akakomane na Ruto amwewe yuka uneta wa Stevoi na akuita wa Kasongoi tona ni baka kwanza twena mwetu ula mwana ke biu uloni kuita Kalonzo Musyoka nikana atutongwesye ndino ya Kenya na kila muthenya wa muka asia aingaiwe lilikana Kalonzo nikana ibila imwe ngwasie nyini ba ukwe itoki wa chao mundu ekalila baja kila mundu aketha emu yale mathingila kana savale yangilile miongoli na mwonza mbalasi ikethe wasile andu alangi on thema Kenya mekombania Uhuru Park delegate conference ile ingitikiwa mikawani na mahotelini na kundu kula kungi na ungua mbete maemani isha Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Bakau, Mheshimiwa Nyenze, Mheshimiwa Susan na Mama Rose Musyo na Our Excellency Deputy Governor wa Makueni ulani weyu ungamie protocol na mikalile na security ya Uhuru Park ya chamba cha Wiper kuya na gogo na tumaba ngizipala tunaithi nikana tuipange umbano supu na tuende tembe na tuamina uklia Stephen Kalonzo Musyoka yene mutabyende umubitha nundu nonona ipangwa na ipanda na ipangwa 2027 11 bagatha ndweli Stephen Kalonzo Musyoka no shunge wa mwetu ukolewa nandu. Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na ake kwisilanzia ya simu ni watu mangethi sio kisio kwa musi wa muyumbe Susan Kiamba na kumutambwa kondo wa kithito chake ndine wa kumakwata mbau savali ni ya konga mosumbe mwaka wa ngilile miongoli na mwonza. Emwambiwie kone ndako za mwanyona zepole nondo watuwa nemwaitu Lucia nangi mutabeto imwe nenda muziuzu ndemwe wemwe akiakisile Mheshimiwa Susan Kiamba na onde alama mamusiusu mumaneto imwe na nondo wakwitha uonetwe na mkutano munene wa delegesi ya Wiper dino na mwanda wa Bikomonde lakini tuimwe na getungi ya Mheshimiwa Susan Mubea wa pekee nondo wakwitha na musimamo munene yulo manda usumbi wa Kenya kwendo vilija Wiper. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.